Kene kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat bakongsan jong ke kubor. Penbena Menteri Rang Badu Narendra Modi ban ajin pisa show saat pausan klur tengka nak benta ki arhajan ropau tuli ki yeng ki bela syak penjulur hakitan kapot ke India Pakistan ke bah Jammu Kashmir hakapor badan cooperation Sindur. Watlat Menteri Rang Ba ke Meghalaya ukonrat ke sangma ban penduk pendam ya ke jing pensung tu bakla ki beriau benabar jalla syapang ke Meghalaya. Bat yaro unoyalam kaliang persya jong kiang doba thawaan ke Meghalaya Dr. Mukul Sangma ya ke jing tibet bat jing treshitom ki pulit ke Meghalaya halo ke jing yokem ki beriau badan kiti ban penyap ya unong wan jungokay na indoor. Sokar pring kan saprilan ban mangshu sa arpaw santlur tengka na kabanta ki 8,000 pautli ki yeng ki belasya penjulor hakitan kaput ke India Pakistan. Kene kalami hadian ba Menteri Rang Badu Narendra Modi ulapan bana ban ajing rapisa shu na kabanta ki yeng belasya penjulor na kajing terbom jong ke Pakistan haki district kaput ki badan Jammu bat Kashmir hakapur badan cooperation Sindur. Katanat korbari hakajing tho kalaong ba Menteri Rang Badu ulapan benaban ay samar arlak tengka yaki yeng ki belasya penjulor pura bat silak tengka yaki bajulor tang siteng. Katanat kalapenti kena bakan sepentri kamno kamklo yakani karai. Yakani kajing rapisa n ay rukumju syakitan kapun jong ke Punjab. Hadien kajing syak pentobria bat penbun nam sniu haki beriu Namar ke jinja ke biadai bat ke syukurim ki bana indoor, Menteri Rang Ba Konrad ke sangma ulawat lat ban penduk pendam ya kene ke jing pensung tu bakla jong ki beriu bana bar jalla syapang ke Meghalaya. Konrad ke sangma habakren hakawai ke National TV channel ulayatu ba ulasusi bat no mensim banyoi ba ke jalla ke syap penbut nam sniu leng ba ke jinja syap penyap jong uraja Raghuvanshi. Ulaban ram baki Meghalaya ke dekatan ke bai ya ke jingsuk bat baki beriu hangni ki nyau ya ki nongwan jungokai kum ki hinmen ki para jongki bat namar kata mdai bandon ke nu ke jing artatin ni jing sngauting sngosir chapang ke jinglong sengan ke jaka. Syu ula kentat war ya ke jing keno bakatan cetela mingi kamlong ke basengai na ke benta ki nong jungokai hendrai ula ong baki Meghalaya ke dek ke jaka jungokai ke baki beriu ki terang bat sungtenat banwan kai namar ki nong song shnong ru ki dei ki banang ban buram ya ki wei. Menteri ke kam jungokai ke Meghalaya ubak polling do ulong baki beriu jong ke jalla ki la sngujak that bat snguhun haba ki pulit ke jalla ki la lak ban kem ye ki beriu ki badan kti ha ke jing penyap ye Raja Raghuvanshi ha ka por ba kidang let honeymoon sa Sora ha East Khasi Hills District. Habakren hakinong to kubor ha Shillong hadin ke jing syakem ki saungut ki beriu bala suba baki de kinong penyap ye Raja ubak polling do nin kasngi ulong bakani kedai ke jing it hapadeng ki laingut ke jing shania scam jong ke sarkar haki pulit kalong ke basyongnya ulong ke special investigation team SIT ringkat bat ke kanhun kiulum lembat ki beriu jong ke sora kila kiu la hiari ki riat kiram hapadeng ke jing ther ulaba banwat ya ke met jong uraja bat kila la ban lap ya ka bat banweng ya ke jing e tang hapo nyusngi Kesunam Raghuvanshi kal let IT yaladi Hananganj Police Station Haghasipur District Jong Uttar Pradesh. Kipulit kila kemru yaki sangut balasuba don kti na kibenta ba pher jong Madhya Pradesh bat Uttar Pradesh. Kisang bapher ha Meghalaya bakan top ya ke Hinyotrap Youth Council HYC kilapan pau ke jing persya hanin kesngi ha polis besar ban penrem ya ke jing sya penyap badangsyen jong uraja Raghuvanshi ubana indoor kebalapan thobria ya ke nam jong ke Meghalaya kum ke jaka jungokai ke basengan. Kino ya shimbenta kila rak ru ya ke plakat badan jing tho persya ya ke jing sya penyap bat ya ru da ke bajarjar. Habakren hakinong to kubor President ke HYC uba Roy Kupar Sindram ulaban baka Meghalaya kala julong barabor ke jaka ke basuk basengan bat ki beriru ki babha bat yarap yakinong wan jokai kene kalong ke jingja ke basniubok bat ki beriu kim daiban batai da kumwe pat ya ke jella uba Sindram ula kentu ya ke sorkar bakan pentre kamno ya ke inline permit
ha ka jilla kani kadai ka Akashvani Shillong ka bon lam chapi ya ka khubor ban peteng biang ya ka khubor Unoy lam kaliang persya jong kayang doba thawan ke Megalia u Dr. Mukul Sangma ulay ro ikipulit ke Megalia na kabanta ka jing tresitom ba jing tibet jong ki hakakam ha ka ba kilala banweng ye ka jing ka be day ba ka jing ja ba pinsa umdum kata ka jing yap jong nong wan jong kai ubana indoor ya ubala suba bala pinyap da ki briu ki bana bar ka jilla Habakren bat kilat pathai kubor u Dr. Mukul Sangma ulakan tu yiki pulin bakidai ban pentikna ban pensted haka jing token bat ka ba file yaka charge sheet kanang ba enla ban penyo yaka jing bishar hok bat ba ubale yaka kambomman unyo yaka jing pensaja kat kum ka kendron an kanihi kan penrandi yiki wei nakabale yaki kam sneu haka jilla U MLA ka maukerwat uba renik tan lingdo tongkar hinin kasngi ulaple ya ka ying school bathamai jong ka nong ba rangblang government lower primary school hanang ba dom mauthung sa southwest Khasi Hills district ya ka ne ka ying school la tai ha ka jing lut ka ba sapo sa point nyau khandai lak tangka lingba ka infrastructure upgradation project phase 2 bala bai tangka hapo ka state scheme Habakran hakajing play yak school uba renikton tongkhar kum kongsan ulong ba kijing duna babun jong ki school sorka na du ka ying school ki jakale chabar na ka banta ki khanna shinrang bat kan thai ki madan ele ka hak school ki jing care control ek school bat ki weidi ki jing don kam ki long ki daw ki babu ek Megalia hakakadan ka bashatra hakaliang ka puli puthi katkum ki jing shim jing khen jong ka sarkar India Ka Auxilium Roylang Skills Training Center kabadon hapendeng Ray Nongstoin kalapen long nin kasngi ya ka jingalang sam ya ka sirnot sekitu ki samla ki belapendam ya ka jingsha hikai ha ka sujan ha ka ni ka center Kidan baro Hendriu Pongut ki balala ban pendep ya ka jingsha hikai balapenya da ka Auxilium Skills Training Center kapmara umroi bat ya ka bala beitenka da ka Megalia State Skills Development Society MSSDS Kinong shahikai ke lapen paw ye ke jingsngu ye ke sarkar ke bala thaw ye ke lat ajing hikai ke bala pat banlong ke lat thaw kam thaw jam nak banta jongki Kila ongru baka center kala long ke jingmentoy ke bakraw ye ki khamtam ye ke tu ke bala I no shiteng ya ke jingpuli jongki Katanat Forest and Environment Jongka Megalia dangshen kalapun kutno ya ka program ajing hikai ba arsngi bat ka program pen sung thu pai ba halo ka jing ithu ya ki mar balashna be ai ne kimrat klaw ka jing khayi pindan kam ki camera trapping ka jing plat im ki besen ka jing shadat besen bat kumnu banya da ya ka jing ajing hikai halo ka jing pinyap ki kimrat klaw Kajing penne pensa iki hati bat kumnu enle habatul wantur persya ki hati yaki briu. Ka program kala long ha CF Conference Hall ha dagop grey tura balapan long yaka da ka East and West Garo Hills Wildlife Division ringkat ka Aranyak bat ka Wildlife Crime Control Bureau WCCB. Ka district level Subroto Mukherjee Cup Inter-School Football Tournament South Garo Hills Arajar Arposan kalasdang hinin kasngi habak mara sports playground kilodon ru Pratalik School kiblawanya shimbanta hakajingle ka sports kaba arsngi Hakasngi play ka jingele kai haka under 15 boys kalalong hapadeng ka government higher secondary school but ka United Baptist Secondary School kat ba haki ba hapo khat newsnem ka Dambuk Aga Secondary School kanya kendu bat ka Sibbari Secondary School kat ba haka under 17 girls ka Bakmara Government Higher Secondary School kanya konpersya ya ka Rangku Memorial Girls Secondary School Kato ka kubor kalakot kabalawan Shapin na ka Akashvani Shillong haka por prabajing inya so bat ka Akashvani Delhi na kabanta ka kubor haka katin Hindi ban pinbut da ka kubor ka katin pareng haka por pra katsan minute kane kade ka Akashvani Shillong